Talay, qanday do'stim? Yaxshi ishlar, yaxshi do'stim. Desa yaxshi. Yurgizdingmi? Ketdi suv? Ya, suv ketdi. Saylık hazır. Gözüne gelen hazır tutmak baka. 72. yıl sekende bizde kavam ayta ertesi gelen kürüyor kalmada. Şunlar olur. Az bürölmeyen çıkarala öldü suda. Büreyle işte çıkar. Özü büre, rezerv büre işte. Su ketdi. Su hazır gitti. O büre çarım saatte çıkarttı. Ta qayerdan chiqamiz? Bo'ldi, boraver do'stim, boraver. Tak. Hey. Mo'mnya. Kecha bu yerdan bo'z chiqardik, azab qo'yib. Ichiga kirib tomog'andan Jablar suvda ketmaydi hozir. Suv ketmaydi da, jav hozir. Hey. Javosh kerak-da buni uchun. Hey. Talay bu yoqqa setka qo'ygansizlarmi? Ya. Ha, reshetkasi bor-da. Jo'q, mo'yimiga musor tushib ketmaydi nasosga. Hozir qayda qo'yamiz? Ya. Kecha viloyatda oldilik. Hozir qayda qo'yamiz? Ha, bu hozir nima bo'ladi? Nasosga kirib ketadi-da. Qana talay. Talay mo'ljerni reshetkasini qo'yib qo'ysin. Hozir nasosga kirsa, krishchatka sinib qoladi-da. Yo'q, qo'yamiz. Bu yerga elektriskida qo'yamiz. Hey. Hozir просто испытание qilib olali. Hey. Adan keyin bardig'i qo'yiladi bu yerga. Jo'q, испытаниеga cheyin krishchatkani sinib qolsa-chi? Yo'q, sinmaydi. Al ancha-munchaga nima bo'lmaydi. Da. Ha. Hozir ko'rib. Jabtir do'stim aqlini. Ha, jappasa suv ketmaydi narjaqachi. Az monturlar qayta haydab o'tadi kanalga. Narjaq o'talimi? Suv jeb ketdi-da kecha. Tetaqdan jarib jeridan qayta o'ngdoshdi bo'ldi, qara. Nima yer tuyu. Alzadim aldım. Hava. Napor bilan. Şu nasıl bilan ketdi suv? Ya. Tak. Bular temiga borib qo'yadi-da. Ya. Hava. O'sha yerdan jazilgan ekan. Tak. Ha, ya. 20-25 minutda boradi debsiz. Yürü rezilamiz. Qo'shilib darsa. 2 kilometr. Qancha? 2 kilometr. 2 kilometr. Biroq negizi qalin kun turib qo'yaychi, negizi. Kumangan yerining ancha ta'siri bor ekan. Shu. Ne jauh kan dia masuk. Ya, kita cek kalau mau nak. Maşkala. Az bak bu katap jarmamış kerak ya. O.
жерде 15 yıl oldu da. 15 yıldan beri turgan bu uşul Kentsaydagı 600 gektar жерди suga su менен камсыз кылып пландаштырылган болчу, бирок ал ишке ашпай калган. Азыр полностью толук ремонтун өткөрүп, мына калай менен биргеликте су чыкты, туда калган су менен болду. Азыр анчамызда жанагындай жумуштары бар, ремонт жумуштары. Куда калган жумуштар бүткөндөн кийин суну берип, кожо кол толтурабыз суну. Су кампа толот. Кампа суга толот. Қаласы ертең суға суды шығарып алсақ жап-жашыл болады. Бақтарды береміз, парк қыламыз, сквер қыламыз, тетігі жиырым киловатты патамыз, бүтіп қалса освещениені береміз. Таза су шығып қалса мына Құда қаласы елге су береміз, то есть бұл жақта шаар қыламыз. Ана сыртқа жерді азыр балдармен кеңештім. Біз 320 гектар жаңағы Осмонлы көшедегі жерден 320 гектар жерді трансформацияға даярдап қойдық та. Ошол жерге инвесторлар келіп, қызықтар. Бір-екі компанияға бердік жерді. Эми ошол компанияларға азыр тапшырма беребиз. Ал жерден 10 гектар жер беребиз, кошумча могул жеринде 5 гектар жер беребиз. Бул жерге да курасын, бийик үйлөрдө хотя 5-9 этаж. Иякта курасын деп, чтобы аяк эми лакомный кусочек бир сотиги 65-70 миң болуп отурат. Аяк прямо торт да, торт. А бул жер катуна. Экөө неметебиз да, катуна менен торту мондарын коюп туруп айтабыз мына. Катунаны да жейсин, торту да жейсин депчи, бул жерге курасын, либо 4, либо 5 этаж. Бери грунт жакшы, шагыл экен. Соңу кылабыз мынакей. Айтабыз инвесторго, мына таза суу бар, электричество бар, канализация бар. Третий аттан отопление Кытайдар куруп атат. Эменичи, жанагы мусорлардын ичинде ошодон тепло чыгат, теплосун да беребиз. То есть бул жерде город кылабыз. Бүт азыр мынакей суу, свет, мына суга суу чыккандан кийин третий аттан жерлерибиз бар. Ал жерге Оштууга, жана Кыргыз Өзбек университетине жерлерди беребиз, кампус курушат. То есть бул шаар кылып санабыз да, шаар кылып. Куда каласа сиз, мэрия, биз баардыгы столка кылабыз. Жерде суу чыгып, молду жап-жашыл болуп турса, эл ыраазы болот. Каласа. Кудайым дагы ыраазы болот. Ушунчалык саны сонун болуп эметебиз. Куда каласа ушул жерди мына баштаган ишти бүтүрүп алсак, кичине мындай кыйналганыбыз, эмебиз дагы кичине жанагы ачуу баштуу болот да. Ачуу баштуу болот. Соннолагандар жуулат да. Кудай кааласа бүт жумуштарыбызды бүтүрүп алсак, мынакей азыр саат 9:30-10 болду. Завтра ишпей чуркап жүрөбүз балдар менен. Ушу жумушту бүтүрөлү деп. Анда Кудай кааласа эртеңге окшоп кетебиз да. Зеңгилик калган да. Kelmedi odan mı? Baştan tazılap durup linyaya kaçırınız ha?